A pastor once said, Karami din tayong tatakabsat, may sa tayong gumong para iti Apo, ket iti medaldayaw ni Apo si Kristo. Iti 1 Peter chapter 2, verse 2 nga kunana, as newborn babe, desire a sincere milk of the Lord, that ye may grow thereby. Lupudpud no nga anak kay ti Apo, kasapulam nga mawaw ka dapat iti sauna. Tati kunana dyan niyari iti may isang ubing, amoy ito ubing, agsangit gatanaw na makadete. Hangawan sa pulan na tigatas, kastatay mat nga Kristyano, agkapoy tayo, agrigat tayo, kumbaga kaslade, dati kurang king ka, noang ka nga makabasa iti sa Apo. Takasapulan iti biyat tayo, mangan tayo physical, yung mangan tayo mo iti spiritual. Gusto nga dito maapi nga tangan, nagkapsut na, no uremat napsuga, tamin kasapulan tayo iti, agbasa iti sa Apo. Aglalo no, nagpintas nga, makaring ka tibigat, agkararat ka, agpasa ka ti Bible, amo yung, iti whole day, nakapipisa ka. Tungting man, iti problema, nung makaungod ka launa yun, makiapakan, nung gaputan, nakabasa ka ti Bible nga nasapa, ay, patigayam. Tako natin sa Apo tatay, kastigayam. So, hindi pa lang mapalagipan ka. At akan na ka ti Satanas, nung gaputan, nakabasa ka ti Bible, isumod iti sarat mo iti tangal